Assalamualaikum dostlar, sizlerle birlikte ben Asılcan. Dostlar biz Asılman'ın 2. bölümünü düzgün boğazımız kim kutlu айтпасыңыздар. Kettik biz үйіміз салып жалғастырамыз. Biz кешегісте естеріңізде болса үй салған едік. Yani бітірмедік, енді соны бітіріп бітсе кішкене қалды ғой. Ақшаның бәрін ағаштың бәрін жинап қойып, сосын кездесеміз. Біз бірнеше ағаш жинап болдық. Қой достар, аты ондай емес, Асылмадой емес, А6-тан ондай атпен жүре берді деп ойыстан. Өзіміз құруға тырысамыз. Өзім құруға кетті. Қайын екен білем бақ. Қашы. Біздің елде жануарлар еміз кетті. Так, біздің өзімізде ағаш бар екен. Жақсы. Сәт қалдық қойып. Шеттен. Görетін болам. Так, факел қойып қойып жан жақтан. Үш балық бар екен. 12 шығады. Так, пешкілерді жасалақ. Так, есіп жасайық. Және де болға тұр. Түсіместейін маған ыңғайсыз болып тұр. Ыңғайсыз деген енді бір түрлі көрініп тұр. Так, анасында болсақ болды. Мен енді так, жоқ тұсыған жоқ мен. Жота тұсыған жоқ. Мына жаққа тағы бір шет қоса салайық. Бірінші біз ол келген аяқтан жетеді ғой. Бірінші балық жасап аламыз. Үштік табор. Жақсы болды ғой. Өзімізде басығат.
Can boşaltıp gitti. Ondan dönüyor başladık. Tekrar biz kıyı şahsında. Döşeğimizi yapalım. Buradayız. Tarafta. Şimdi bizge tak ne yaşasak bu arada, ne istesek bu arada. Tak geldi poddosta etler. 26 ciddet digin oydu ama. Ciddetince de. Tak. Yeşil uşağı deken. Ciddi gerek, çok ciddi gerek bu ciddet. Ciddet. Ne basit daha ciddetince de. Takla. Ciddet. Yormadan. Ciddi gerek bak. نعم غير طريق بعدين مقابلة بتخصص بعدين تيزي ونطعم أوضع يبدأ تعالى نختار من بيتكوين Arkadaşlar uygun canımda kum var. Olacaksın. Bosundayı. Tasbaha var diye bir çıktı. Так, тоже bundan istediğimiz yedemiz. Так, biz железный zaten bence sabahtık. Cennebiz minde gül var. Так, biz жасап алдық. 16. Тағы бар. Çeşitli. Daha da sonra gerek. Gördüm. Daha da gerek. Tak. Nanti üzerinden alacağız. İyi oldu. Dostlar, üyemizi de bittik. İki tane geliştirdi ama oğlum geliştirdi bakalım. Görüyor musun? İyi. Stop. Hemen ayaktan sinip bana. Kapıyı yıkmasın.
İşte vatanı biliyorum. Ne yaptım? Oğlum. Gidelim zaten. Değil mi? Tuğla jetti. Tuğla jetti. Ayağda sildi. Onu. Ta biliyor jet bir aldım. Şimdi jet bir aldım. Sözümüz bir aldım. Biz olsun yakalayamız da videonun ayaktaymış. Tak dostlar olsun videonun ayaktaymış biz. Olsun da yükseğen bağırdınız değil mi? Bunu zat isteyen bağırdınız. Yani diyelim. Daha şimdi bir vakit havası var. Sunduk sakırası var. Sunduk. Oh, tamam. İlk sunduk. Boş ya. Koyacağımız. İşte olsun videonun ayaktayım. Sağ olun güzel.